O lawin siwa e au wala se te unga tupe mole lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga i te fina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Bili magai lewa bawa. Kopi manguele kapungia. Koperi rope bawa ngai. I feel my nei loyal Federal Pacific Finance no so mana onga tau tupe ba serving Samoa's financial needs. Ya tu bea ele I toi titi lava tale tolu. Ia o lo tala lava va noe te vili mai ia e pledge mai ia sau Hawaii mo sau sosoani I le fa mo ele nei aso. E toi se fulu minute leo lo toi. O na taulunga lo leo tato fa mo le yaso nisi ne foi o tonu mai Pastor Lama Robertson male ainga fo ia tawala mai ia America ia kopo mai Melbourne Australia tolu se lautala Joseph Peterson mai New Zealand wo fo ia le valus furutala Samoa Victim Support Group in Melbourne Australia wala to fo ai mole Samoa Victim Support Group inei Samoa Latino tupe luafe lima selau iwa se fulu male lua tala Samoa Victim Support in Melbourne luafe lima selau iwa se fulu male lua tala aso nerisa vavau mai o kilani New Zealand toru selau lua se fulu tala nele tau fetee mai Utah i Amerika fo ai mai le tasi lafe lua selau lima sefulu tala. Rowell Sanila mai New Zealand wa foa ile selau wono sefulu tala. Gary England tawala mai foa ia tina Ipu Reed o Amerika lua selau lima sefulu tala. Poppy Reed mai tina Ipu Reed mai Amerika lua selau lima sefulu tala. Jane Reed mo tineipu Amerika lua selau lima sefulu tala. Tofitu sili ma tineipu Reed mo tineipu Reed e lima selau tala. Anne Brownwan mo tineipu Reed e selau lua sefulu lima tala. Eugene Reed mo tineipu Reed lima selau tala. Tau maoe ngau te ote Monele tau fetee e lua selau lima sefulu tala. Kirk Loti Manele tau feete e toru selau fitsuma lima tala. Jaden tau fetee Monele tau fetee e lua selau lima sefulu tala. Tofaanga ngā te ote alo faituli Monele tau feete e lua e selau lua sefulu lima tala. Selau lua sefulu lima tala. Pito ngā te ote mo tau fete emo nele tau feete e lua selau lima sefulu tala. Mustafa Blair mo nele tau feete e lima selau tala. Anton Faiaia Sua selau lua sefulu lima tala. Mara Yendo mo nele tau feete e selau lua sefulu lima tala. Miracle ngā te ote mo nele tau feete e se lau tala. Filipine taunga e se lau tala. O le a whaitu whaatasi o le Samoa Victim Support Group online donation ni. E valu afe fitu se lau. Fitu se fulu ma le fitu tala. Valu afe fitu se lau. Fitu se fulu ma le fitu tala. Wa wha mai atu le tele o tātou ponga sa whai. Ma mai lava I le taeao ne le la o le wa te atu ia tātou ofu ia po Jesus ne sa whaere tau whonga pe ofu e lua. Ia sa manu malo ai ia vai maunga numere tolu ia whaatasi ma le Jesse ia le manu Samoa whaatasi ma tātou tickets ia wa wha mea lofa Harold mo I la tau sa tau wa mai.
ia mai latou foi na tau fo mai tatou tickets ia toi wa mai atwa umala le tele o tau fonga sa tofa mo le aso nei a fa fo le matou marketi o le lava i fale inga o lo fa a wau pe lava i le teimi nei ia ai mo leisi 5 minute le to na talo le o tolu o le to vai atu ia le wa mata no fa ma popo mai lo fa ma monga mulmuli le tatou committee ia ona talo le o tolu ia ona sa no mai lo le fiu mai le fiu ngal president e faisi nan fa talanga tau lunga le fa mo ngale nei aso ia pe ole ate atu fo i stasio o to sina ole committee fa foi ia me se foi le tapuenga malu mai le talanga to le malu nei i sala to fa talanga tau lunga le tatou fa mo le so e mo fa te tele i lo tatou tunu ele ngata i lo tatou tunu i sa mo nei ai fa pena foi le mamalu o Samoa o lo lala mapapa au isi tu o le rangi ma tunu i fa fatu le tatou tunu ono o lo to a au ma fole le yaso o se temi ia ona fa fonga le o le tatou tunu le tu wa fa inga o lo to a au ma fole le yaso ia wa fetaunga foi lava malenganga i fole lai lona vevela mai lava i le taia o le leila ia o tala feonga foi mo le temi o a pena le talonga la manu Samoa pe ia o le aforo toru leo te whaalonga tu le whai kick off for ta longa ale manu Samoa ma fiti i le malaya ta alo le Apia pa ko te tonu o le a ngai uma yele to tele lo tum le mota nei mo le fa moe a e fa pe fo na mo le tu fa te tele inai company na ngale le mai o le na lo to lo tu lava mai le ta o le la o mai lava le nei fiafi le to tele company o fa ali lo la to wanga le o le so Fareile, o le so na nafi. O lo waso muli inga utaile lo toa le aonga. O le to manga mo e pupuanga tia. Sa mata na noa e maletasi tina o te vai pea lava pea. O lo ngalue ai taile lo toa. O le wha matalanga lea tina le na ngaluenga o lo fai. Masalo le tina le lea e masani o na ngai i ainga mauta malawa. La tau te au maia i la tau ua maua mai le telefoni po se di poti mai e sesi. O lo o afia. Ini sa wanga po ua wha o manua fo i sesi. Iai. O le wha matalanga le tinale i a tea. O le temi muli na ia whaile ngā ruenga le i le pea ma le lua sina. E la ngona lava le wha no lo loto i le aso na tau nua tuai e au mai alu toto e toto. E lei mawhai ona wha matala uma e le tina lei le wha matala ngole mea na vaai iai le aso. Na tau nua tu iai ma le vasenga o le malu o le malo. Ina ia ave ese mai la tau ia mai le no fuanga e peo na li patia. O le winga la tau ina wha umiesa o wha matalanga i le nei vaenga o le tātou porokalamen. Peo no wha tule tu lao sola. O ngā luenga masani valu i le taiao au i le lima i le afiafi. O isi ngā luenga i sifi. A o le ngā luenga whai pea ma le whaawau ale Samoa Victim Support e lua se fulu whai tū lao le aso. Fitu aso o le vai aso. A wā e ma whai o na sau le telefoni i le valu i le taiao. Wa mo mia se fesoa soani. E ma whai fua na sau le telefoni i le valu le pō. E ma whai fua na sau le telefoni i le lua le waveao po le wha le waveao. O le taimi e tali e le telefoni, ma whaalongo ina wa mo mia se fisosoa ni mo ne se fiave ese mai, e au mai mausi na mapusanga. O le taimi a le na e wha ngā i o i loa. O le sau wha atu fo i nei le tae au. O le sau wha matala tua i le van, o le taa vale, van, brand new van. Le sa wha me alofa mai e le LDS Charities. O le value ato le nei van. I think it's a 18-seater van, yeah? Se furu valuru pasa se le van. E malulu okomeki. Ke rope ingi apa au le valene. O le van. Au wha mea lofa mai. Mo le wha tinonga o le au nanga le nei. Peo no whaia tu lusu ma le whaia tu la la so fitu aso o le vai aso. So wha fitei tele. O tau wafonga i wha penei. Ma mea lofa te tele wha penei. Rest assured. Lona wha o ngā ina te tau. Mo le whaatinoina o le au nanga. E pei whano o whai atu o le vai aso atoa nei.
O le mea manino lava ia i le whale aonga i tā. Ma le no whanga o lo wha mautu i ai lātou o lo mana mea se mapusanga. Wa o i le whainu e tatau o na ngata ai. Ai le mawhai o na tāwhia. Pe a o i na taunu umaile mana onga ua tatau o na au mai seisi. Pe au mai nisi i te tonu no whanga mo sina mapusanga. Lona wha moe lao le asu le nei. O le sa ili ngā selen, e le ngata ili nā. A o lea, o le a e tatau o na wha lau tele tuai, male o nanga pole operation. O ila tau o longa alulue, whafututonu. Whata se male soaswane ila tau o fafua male la tau avanoa. Malo la tau temi, volunteers. Lea lai mafua ile wha moe le. So, whawhitai tele, whawhitai lo tau wanga le lei, whawhitai lo tau whingalo malama. Whawhitai lo tau whingalo malama. Wa mafua na whaatinuina le wha moe i le. So, manatua, o le nei lava wha lava putonga malana e tangi lava i lima. Maloa au mafola, malou alofa tulai. Ai tā lo manatua. Ya. O le tātou raffle, e le tātou raffle le fi se se wha matala mai le raffle le. Le suso mai. Ya, aru. Ya, talofa, tai moni mo le taftai. Ale malo le mfoa fo le tatu lulu le ole a tatu sona tupe fo le neta usanga. Ya, ole matululu le wa la se terminate ole wilpaelo o mea umale tonu wilpaelo. Ya, te man malo ai. Ya le la se mo molka ko first price la le ko wilpaelo. Ya fo ko second price marka ko third price. Ala se mo molka ko lulu. Era ko ya iti Pame mole se marka ko mela dia, ya. Okay, so marka ko pepa le pame mole to mai tai e tua ka ko mela dia. Ole FR 101. FR 101. Pame mole. Ola le failonga le use. Ole ta failonga le wilpaelo. Ya e tumu i so se mea tono le tipoti wila, or slow cooker, or saimingi, or kangalaisa, everything it come with the wheelbarrow. So everything it go with the wheelbarrow. Move ole wheelbarrow forward, yeah. La le se ngol wheelbarrow le mal wheelbarrow volo lo milion o poloki. Na wheelbarrow le faka wa mako e me maro. Le se singa nga o me alo fa mato ia le afan raisi nga mako sa kupe. Faka wheelbarrow me umale kon wheelbarrow ina fa tau lava e no winga na 4-wheel drive will pedal le. Yeah, 4-wheel drive ko e flight. Yeah, la wo mo ta tumela. Yeah, le la to fo la fa mole iti. O ile o malo. Le la to se mela no mela le ta fa mole la. Lili o le no mela le. Numela lusufa. Numela lusufa sa ili mai po ai na fatawina. Numela lusufa wa manu malo ai analosa. Analosa ke lo pela ka ukula ke fongi lungo le online ke o video ku malala rangi ka. Analosa. O lea o le aviliatur committee. Ilau telefoni le i e longo atu lau sunga o le wa e manu malo ile wheel pile 4-wheel drive to mi famonianga. Camera, can we get a shot for that one? Yes. On the screen, terminate. Yeah, ole tat oka. Ole toaster, ole slow cooker, ole tipoti ole wheeler, tanga racer, ole melo gili lopo se get away e pola le kamakene ngol mele. Lia, male action, ole pusa sai mingi oka. Malia? Bottle of chimpin. Bottle of chimpin. So, alala ku kai fai chimpin. E fa fe tina matama. Yeah, male bottle le chimpin. Malo fa tai. Let's start to say. Yeah. Ole that's all numero no lu ale la say from mole iti. Au talatala, au talatala, au talatala.
tala pea, o la e tatala. FRO90. FRO90. A o le numela so ai ole se fulu maratasi. Se fulu maratasi. Ole wa manu malo o le pa tangaloa. Lepa po le pa tangaloa. O le ile numela lo telefoni, o le a vili atu le komiti ia te oe ta uatu ia te oe le whaelonga ue manu manu. Nal whaelonga leo manu malo ia. O le walk, e iei mona te unga ese, whanu sosi, le soso ese po e melaka. O iei ma whangu sosi e whai el se pusui, e iei ma le whangu waina, ma le whangu masima, ma le pusa cracker, o le pauna lia lia, ma le apa wahu, ma le whaasolangamu, ia ma le whangu ngao, o kata i tele ni te unga. Nea wa manu malo ai lau sunga. E se statu numela sei? O le numela mulimuli. Numela mulimuli lea wa manu malo ai. FA tasi lua fitu. FA tasi lua fitu. A o le numela lai tawhatawhane o le FA tasi lua fitu. O le numela... O le tangata, e toa tasi le tangata na whaataua atoa le pepale nei. O le wa manu malo o Kalala Peterson. Kalala Peterson, o le ili komiti le numela o lau telefoni, o le a vala watu oe, malongo watu i atu oe a o lo manu malo le o le ti, o le sifo i walk lea. Wata ulunga tato raffle? Ia, ma o tau alunga tuai ma tātou raffo i le neaso, ma lo whaavitai le au whailulu, ma lo fo i le wha maopopo. O le tua whainga le neo le se leni sa maua le lulu, lulu uma sa whai le neaso mo le wha moi moi le so lima afe, valu se lau, luas furutasi tā la ma le iwa sursene. Lima afe, valu se lau, luas furutasi tā la ma le iwa se fulu sene. E ala na, wa mai mo mai le tātou atunu. I le taunu unga o le tātou lulu le na, o le ase to e tongtasi atu ilunga, ia ngal malmana, ia o le to e te riu mai lea, tā le whiunga la mare whai, wino le proklama le yaso. Ngaru? Tai lava i ti ia o toe lua tato lulu ia tutoe o le lulu sful tala, ia le lulu lima tala, ia lewa manu malo, ia Sister Jacinta, i le Haven 60 minutes massage, o le Bento Silafia, o tickets e lua, tai tors full tala lena manu malo, ai ne sunga ia muro, ia o le whailonga luna lua lea, ia wa manu malo ai Sister Jacinta, ia i le voucher ono se fulu minute le massage, ma i le Haven, ia o le tato lulu na lua, o le se fulu tala, ia ona taluae na o le ilunga o le stage, ia le lau se i ngai le tato raffle lea. Lewa manu malo ai ia 47 ia Judith Seo manu tafa ia lewa iai fo i le tato whailonga lea ia o le tato gift certificate foi o Edwina's ia ma tosi la fia ia o lo o longa mai pea ia matalin tiningi bele telefoni nei awa uli i nisio foai ma partai la le au ma fola Samoa ia lewa o mai ai foi sosoani mai le sunga ia soi Simona fasto uta ia ma wale tasi se lau tala
Ia whapea fo'i ia alofa mai fo'i ngalu makita ia they pledge mai meleponi au se tālia ia wa mawai le iwa se lau tāla whaftai lava ia o le sunga ia lai fiso ia le walofa mai fo'i mai whato ia wa mawai le lua se fulu tāla whaftai lava le alofa ia whapea fo'i ia sini au se tālia ia leana maua mai ai le sosoani mai le Black Town Samoa mai le sunga le whawhiangaina ia Pastor Francis Siaosi ia leo whamanu ia i nei fo'i tato whaamoemoe i le tasi le awhe tāla ia whaftai atu fo'i le whakasa sa anapu ia Reverend Danny e Pati ia mo le ao Fawai le wa mawai le lua se lau tāla whaftai atu fo'i i Reverend Ioane Petaia malawhaletua mai wawala ia le wa mawai le lua se lau tāla whaftai fo'i a Dr. Navy Sueala Collins and family ia i mai i wawala fo'i ia le wa mawai le lua se lau tāla ia avatu fo'i whaftai te le lava ia mo anai fesolai le vao ngongo ia malwharatua ia whala au anai Roberts ia leana mawai le fo'ai iwa se lau tāla mai sini au se tālia whaftai atu fo'i ia Salaa Elisaya ma nele sala mai sapapa li ia lewa mawai le se lau tāla whaftai atu fo'i i le company i le Tank Guy Samoa Company Limited mai pesenga ia wa wha mea alofa mai le tato wha moe i le tasi le awhe tāla ia o le awhainga o le fōwai i mai le nei tū la. Tu sai se fulumi nute lea na whaasalawa toi ai le i tau nuu i le tolu i le tau le tolu. Lea na maua ai le fōwai e whaafe ono se lau ma le lua se fulu tā la ia mai se pati tele whaftai lava sa moa to au ma fola whaftai le alofa I whanau la I tia as yo tato nuu whaftai le alofa ia atu lo ia I ti mo nisi a tato whaasalaunga alo whaftai ngalu o le teimine nei o leo wa tato tau ina whai wi ule polkala me le so o se teimi ona tua tu leo le avanoa I sitasi o le komiti whaafoe. Stato upo tau nungai le so e whaafitai le mau mo le milimelisio le tunu mo le latu au maafola. Talu mai le malamana le ila se yo mai le nei vaenga o le fiafi le ata walunga. Ia mai alau tau le vaenga le proklami. Ona se elo lea I le saunanga mnumuri mai le fionga I le Palestine. Ia matato ua toi loa le tau lungai na le wha moi moi le. So te wala watu mala ufa alolo I seisio o le sau whainga malu I lea tala, ena I tala mai au I lunga o le tātou whatalea, a wāla o tau pūle muli le nefia, whi whaaftai ele anga le lei o le tātou. Tunu, ua o tau le maina, le pepa, o lo mai ei wha mau maunga le ofisa. Whainu mela ato atoa, o le tua whainga o le wha moe moe I le so. Ai a umala, le launga lea o le alafo atu le talanga lea. Si fatul fasa onga mal ufalol. Ia, e avatu malu I puenga I le paia mal mamalu o tatou sui awai le komiti whaafoe. Ia, whaamalu lu atu pe awhai wa yeise me wa pau le laulau. Whaamaumaunga. Ia, o lea wa whaasa mai. O le komiti whaafoe a sui awai o le latou mea alofa. E tasi le awhe tā la. Ai le o le ele o mangiangi whaamolmole a whaasa o atu, komiti whaafoe a sui au wai o to manga e tasi le awhe tā la le latou mea alofa mo le whaamoe moe ia mal whaalo alo whaftai. Alo whaftai, ia. Pe se si wotesi moe moe helo tō whiringalo a wale. Tā pua inga la tunu I le whaamoe moe le so, whaamolmole tala mai au ruma I ma le whaalo alo.
Manu leu mai ile me po ato TV mal o fa lol. Ona sa i mai lava le tatu tinu. Langa o lea lava tatu te ilu ngol ea. Hello, 5 time. O le iso a inga le loko ngai le kukolo sa nganga. Ma le whaleongo le aki nganga. O le iasa inga foi le kai le iasa inga le vai. Le nga momo o iai le kuia kua i muringo uma se polaka emo. O kua o lalo ngafu o fua. O lea ua ka oko ngei foi le vai le aka le kama o Samoa ngalo. A wawa maka lupe le aso. Wa maka i asa foi le kiunga. Wa angi malu foi le fisanga. O le au le koe ka apa inga pe au le vasala loa. Le koe uku kofo inga foi le punga o li. A wā o lele wa ku mai la ngile langa ali a kama whainga. O lea ua maka ngō fia le file mua le ngei aso. Whawhikai le a kua i lo wanga le lei. Whawhikai o ngō lau. Whaasinga manga o ngō le ngei aso ma le wha moe moe. E le i whai ngō fia o ngā afua. E le i whai o ngō fia foi o ngō soala upule. E le i whai ngō fia foi o ngā mai a maku i o ngā kūlanga e ngofo le lei ai ma maka ngō fia ai. Ai sa wha moe moe i le kua. Langa o le akua o le pule ma le au au. O le akua foi o le amakanga ma longa wha iunga. Le ala o iai le aso le ngei. A whai e iai se sasi ma se wha le kongu. Ia whawhikai o le ai ma lo le akua ma langa au. Mako wha pelea. Inga ngei umi se kala. Ai mangaku foi. E le whainga o fia le aso le ngei. O le a o kalangoa. I le ma au ma le ma sui. Ngā o mako whawhikai ia. O le akua lai ei le kaui. O le akua lai ei le anga le lei. Pei o ngā iai le wha moe moe. Whawhikai ke le lava. I le ngofo whawhiangainga. Le ngofo whaiwhi au. So se ke lope lava o le ngei o iai a whaiwhi au o le o suri ma aia ia o le akua. I lau lako uanga le lei mai. E ala e ka le sia o au loku, au kalavoua au ngā susa, o au whaipese, ma fukanga ki ngā. O mea umai e lalo o le whaamalu o le ka le sia e maisi o le whaiwhi au. Wa ngā pākia ma whakua kia. Onga lea, onga o le whaakala ula le sa avaku. O le whaau ioi lea sa avaku. Onga iai mafuanga. E le o lilo foi le kako wakungu. Ai mai se foi o le kako mafukanga li ngi fiafi. Whawhikai lea mo i whaiwhi au ma leo whai ngā luenga. Ia mai au loku mai ka le sia. Longa lua. Makau whawhikaia. Ali ma whaipule o awhio anga kai kasi. O le ale mwhai o ngō kō laulawinga o kō wharupenga mo kō mauarunga. A lai si la fia le kua. O leo o makau wharongo ma le mangingo. Mangingo au o whala ni ngei aso. Koe a kaira i eise ngu o ke le o mai kaua. A o ali ma whaipule. O leo o ngā pākia ma whakua kia. E ala i whai ngā mea lofa mo ngei wha moe moe. Lea kua manguia. Kaui loko angalilei male. Loko wā lofa. A wāre wha moe moe o le kua umanga. Ia o wāenga mai. So se wāenga ai maisa o akungu i whafo. O le maua le kele o akungu. Ia o au fwoi kire i longang. Ai o le la u kalangoa kua whapenga. O whea lava le kanope. O ai o le kangaka maua lunga o le wheololo se ia o ai le laikiki. Sa angalilei mai i le meringei. Le akua o manguia whapenga. Ia iai le file e mua le li. Ongo o loko wanga le lei. Mo mawhai ai o whakinga o le wha moe moe. O le
pele skenge ia male ko manga mo kulanga fa lupe fa pele se mako kala Samoa ia o le kafa so se mea lava ia o le ai se mea ngai le o aku sa kala ia o ko inga foi wo maku ka ngalo ke lo mea ai o le ngau lava anga le ai lo ka ko wa kungu ia o ke manga ko le kingo le fa mo ia o le ka ko malo yo ke le lo pega mo se mea lo fa le malo ia o le fa mo ale sa fa mo le malo ia le ngai la ye le kai le malo ma ko va pele fa fe kai ke le lava ia o le si mele o le wangalo o ngai kong kalake o ngai kampangi ia o ngai fa la ko pokonga ke le o mai lo la ko ngoa ai o manga ko le ai se fa lo pokonga le yo o mai se me alofa pe se fulu kala se yo a se fulu afi fa kai lo ko wanga le fa kai lo ko mau ia o le kala ile ai se me mau le se kau o le pele skenge wale ko manga mo kulanga fa lupe e kau ai lo ko wanga le mo lo ko walofa a wale fa mo le o le ko manga le pe o ngai ni o le fa mo lava ya nga le ko a lofa mai fe so mai le fionga le pele skenge ya mau pele me ko kia mau le ko fa pele skenge e fa kuai mo fa wai la ngonga a wale ko manga mo ka wulu manga ya o le mako kala le lo ka ko ngu sa ungia le ka ko mo le sa ka ya ye le ko mo lo fina ngalo e fa le ai me uma manguia le fiaf Alo, Flatai. O te wala watu mala o whaalolo I lau sunga le tausi matanga renga, Reverend Sua Monanu. Se e sao ni se talo e tāpuni alo I ai le whamoimoi le so I o na vatu lo lea. O le atoanga o lo tōma au ma lo tōmu ni misia le ni aso. O na tau lunga I leo le whamoimoi le so. O lau sunga le tausi matanga renga ma lo whaalolo, whaafatai. Sei tātou tu e whaafoi le whaamanu ma le whaafitei le atua la fua le whaamoemoe. Sa no foi ma starai le sui o le komiti whaupautua lango I le whaamoemoe o le so ia tātou whaatasia I le tanga mau ia ma le tō whaafaalualu. Sei tātou te talo. E o vai fa silisila lo vi inga I mea o pitolunga o la o lo lava fa maoni galuenga o le so o le maau ma le milo sia o le ngā patia ma le olo ia sio manga o Samoa iona fa silo manga te tau le kale sia o au ke sialo le au fa inga luenga a o to tino mangafa o afifio ma papa au I tafa o le lalolangi ma tulu e mamao o la mātou te talo I o atu lau whaamaluia tō afu o lo lofa tū loa o ai atu I a ao ma lima o le anga le lei ma le lango ma le alo lofa so se ala na whaatau luu mai ai le whaamoemoe o leia ma le tō manga mole le atua e whaamaluia. Maluia ngā luenga, maluia whaiva, maluia tiute ma wala aunga ese. Maluia lātou whanau ma whanau o lātou ainga. Maota ma lawa o le atu luu. So se wala aunga o iai le soi fua ma le ola o tangata. Mole le atua ia e whaamaluia. Maluia le au le kalesia kerusiano. Whala potonga tu maoti. Kampani ma pisilisi. O e nanga le lei le whamoemoe. Mole le atua taui atu. Sau tua whawha ma whamaluia ia ao malima. Ala tu pisilisi whamoemoila. O ati nae ma ngā luenga ma whaiva.
aua le tu la fo ina ya balutia o leia le susunga i fonga o le so a te liu leuto ma folau o fa boe moenga o fa opea i tu lu o mau ta iala lu file mo ava noa ala i le ea le sami ma le lau le ele komiti fa foe ma i la tu sa lango i le lau ma le ofisa lei ia e fa maluia so se baenga no ofo mai le malosi le soifua ma le ola faia mavi inga sili o lau fionga e le aia se fai vai asa ma se mau se le atoa o le aso ma le fa boe moe te mai ala ia Yesu ke liso le ali fa ola fa mangalo lau fa nau ya lofa maia sa ulia matou mo le aso sa tau o fiafi o le rei masila malutia le atu nuu i au ao o ai o fia mau alau fe soani le rei tuasu pa i atu o ao fa aloa o ai o mau tama ia i ti ngā fa lave fa fosei a o le oti malau au pe soani atu fa maise loa nganga tātou ma oe tausi mātou alu fa maia ke li soe o lo suafa ua mātou te tālo atuai ia lunga o le au fia nei meise le nei maota ofo i le mai mātou uma male atu luu ma le kalesia lo lava lofa manuia le atuai le file mu ma le anga le leo Yesu ke liso le ali faola o le mafutanga au fatasi maloa nganga pa ia ile leitu aso e whaavavau lava amene e manuia Whafteitele lau sunga ntosi mtanga nwenga ia mole tala whae utau lunga ili wha moile so wo levo no tau tutali po le tua wha inga o le tato se leni le so manua le wo mana tua mo no tu fo whafteitele ile tato komiti o loo i sala whai sa o tu lango sua ia mau tu so ni mai le fa ma ba poina le tu langa o le te lenga nei o lo tu mau le so o le foa ia le malo Samoa mo ngaluenga fai ngaluenga fatino ale nei fa la patonga e afa miliona tala o le so ni na mai le malo i walu pasini le paketi afa miliona ia o le wate amai i le fa la tonga ne mo ngaluenga fai a o le tu fa ta singo le seleni o lo tu ma au mo lo tu au ma fola le nei aso o le tu fa ta singo le nei al committee fa se la wono sul mali vafe se lau male lima male luas furudi mesene fa se la wono sul mali vafe se lau male lima tala male luas furudi mesene a tu fa tasi male afa miliona le nei mai le malo manatu male no ta inga ole a fa tele le tausanga asau le talo le tupe ona maua leo le tu a fa inga le fa moi le so e iva se lau wono se fulu male iva afe se lau male lima tala male luas fulu lima sene iva se lau wono se fulu male iva afe se lau male lima tala male lua se fulu male lima sene ono winga salopo fa se fulu afe lava pea pakalo marka ko miliona to titi a tol miliona e mana tua ole tupe wa mai a ona fa mama ai leta fiai fo a ele tunu olo o anga i mai pe ni ti wa ki mai lo di tio le la mo se ka ku amiu a we mana tu face of fo olo o tala pe le avanoa mo lo tatu tunu lo tu ama fo fa te tu ya sa mo ya tunu fia lo mai mo mai le o nanga ma wa te lunga tuai male por kalame mai le fale sa mo o le STA ne fia fi mai le fionga le presidente mtulanga mautofi male pulenga to male ofenga wenga male committee fa foe ale sa mo victim support fa te sa mo i lo tu wanga le lei o le ale ngalo lo wanga le lei fa mo mo ni so fa te fo i lo tu songa
whaasiralaunga le fionga ia ngalu malemana ronali i le tausoa i le ngaluenga le ia. So tui le nei mai Samoa. Until next time. Whaasoifoia le whaeunga nei vai aso le tātua tunu. And go the manu! Manuia whaasoifoia le tunu whaasoifoia. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Charitable Samoa, I'm Jack Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ualia.